dukomere musabwa amashi. Gitondo yacuranze umukunga ariko ya Mungu mana, hari abakobwa bimigisha kabisa zashaka ku mugabo ufite ivuvuze rimwe izikandagira umugabo akagira ikintu. Musa umunyashawa hamwe n'umuntu muzahura umunsi umwe ukazoja kumutega cyangwa tukababonera hano. Dukomere musabwa amashi. Sawa Nukuri yacuranze umukunga. David aravuga ngo ngareretswe ngo kandi ngaze kukomerezaho. Twe turacyari materaniro ya kabiri. Wega nimba uri mu ya karindwi simbizi. Twebwe ibintu bigifatiye.